Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babul yamini utawi kiku bab nerangaken sumpah al-fajirati kang lacut sumpah palsu. Monjan bahasa babul yamini bab supoto atau sumpah al-fajirati kang lacut, yakni garis miring palsu. An Abdullah bin Mas'ud saking Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abdullah bin Mas'ud amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi rupani dawuh, man halafa ala yaminin yaqtati'u biha malam ri'in muslimin huwa 'alaiha fajirun laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadbanun. Man utawi sapane wong iku halafah lamun sumpah sapa si man ala yaminin sumpah ing atasi anapa niku ala yaminin man utawi sapane wong halafa kang lamun sumpah sapa man ala yaminin ing atasi barang kang den sumpahi, ala yaminin ing atasi barang kang den sumpahi, yaktati'u hale ngalap sapa si iman biha kelawan yamin, ngalap malam riin ing artone awa-awaan muslimin kang Islam, huwa kang utawi man alaiha ing atase yamin iku fajirun wong kang goro. Kategesi makna fajirun niku napa? Kadzibun padha. Fajirun ai kadzibun. Huwa kang utawi man alaiha ing atase yamin iku fajirun wong kang goro. Nek ana wong sumpah ngamek hartane wong, sedangkan wong sing sumpah niku atas dasar sumpah palsu, ngalak dinoreng asumpah keng sompana palsu, lakiya mongko ketemu sapa si man Allah ing Gusti Allah wa huwa hale utawi Gusti Allah alaihi ing atase iman iku ghadbanun kang bendu, lakiya mongko tetemu sapa si iman Allah ing Gusti Allah wa huwa hale utawi Gusti Allah alaihi ing atase iman iku ghadbanun dat kang bendu. Riwayat saking Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud tentang bahaya-bahaya sumpah palsu dengan tujuan untuk mengambil harta orang lain dan berani bersumpah padahal sumpahna palsu. Maka orang sing ngalak hartana orang lain kelaban bengal ngelakonin asumpah palsu panika paki bakal atapangki ben ajunan Allah wa huwa alaihi ghadbanun, sedangkan Allah dalam keadaan murka, dalam keadaan bentu. Anak tak bengal mole polan bapak bentu, murid tak bengal asekolah polan guru na bentu, koli tak bengal alakoh polana jeregana bentu. Wane kesebentu Allah subhanahu wa ta'ala. Pacet beda orang ngalaan di noreng ni.
ngangsrek sumpah billahi komong ora sumpah karo pelon ngarak ning sekelan engki yatta sekelan mun kebeben bene sekelan bene ka hartan orang napa abahipun pese tanah nya ngalak dinoreng bengal asompa palsu. Masya Allah, mula orang kare kadung la tak beri hidayah bi Gusti Allah. Eki ampun la tak kata kok walaupun pun sompana palsu senekene tak kata kok. Jadi dia sampai bengal ngalaan di noreng. Terus dari mon harta aku leban dengan saya ke orang sampai bengala sompa ki setong ontongan orang ngakan tunyan orang ki ontongan orang saya akan tunyan. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala debu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Tak oleh ngalak dinoreng kelaban cara batil. Larangan di dalam Al-Quran. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah sebagian kamu memakan harta bagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil. Tak oleh ngakan dinoreng, ngalak dinoreng kalau bencara batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Nah, ini sebab juga banyak kian neka. Kemudian perkara-perkara neka ia juaki dega hukam dega hakim. Litakulu fariqum min amwalin nas. Ekebah dekat hukam, ekebah dekat pengadilan harta kelak supaya orang kelak memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan cara berbuat ngak nikah. Arya beda perkara beda kasus mon hasil parweden separon galak kakek separon galak engkau. Litakulu fariqum min amwal bil ithmi wa antum ta'lamun. Oneng orang benek kerja ni ke benek itunya. Keng ia juaki do pengadilan, amai ni pengadilan bona. Do main dak ruang ini kini pengadilan ni ke bonda hakim. Apa penuntut umum ben si petorot. Ampun lebih dengan Al-Quran wa tudlu biha ilal hukam. Ke beda hakim-hakim beneka. Terus pun aneka aneka. Mata takut kebentun Gusti Allah. Ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aneka melaksanakan penapanya mana haji wada, haji pamitan, haji terakhir Gusti Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi itu berapi-api semangat dalam menyampaikan tentang harta mereka. Dia menyampaikan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun kahurmati hadha kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darahmu, hartamu, wa a'radakum, dan kehormatanmu terpelihara antara sesama sebagaimana terpeliharanya di bulan ini. Artinya jogo ongku bulan mangken ni ke bulan haji ni ka. Tak boleh ngocak cuba, tak boleh lanyala ka orang, tak boleh napa dalam haji ka syahrikum hadza
kayaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza ning negara Mekah ben taun le apa suan taun le nyacat orang haram sampai kecukan haram agang guda di noreng harta na orang dere na orang nama baik ka orang kehormat na orang haram gi cate ote nikah ning napanya mana wasiat terakhir ning haji wadan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Kanjeng Nabi adabu fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu haram bagi kalian. Jate otek di noreng dia. Harta, darah, kehormatan. Harta, darah, kehormatan. Haramun alaikum. Haram kang kuikul panjenengan untuk mak nyemak ti atik dek bareng orang dek deren orang dek nama baik kehormatan orang. Masya Allah, makin tak makin nanya hanya menokol orang lah biasa, matain orang lah biasa, ngerampok ngerampas hak orang ampun biasa. Dal Kanjeng Nabi ni kisah debu. Tak oleh lak ngalaan di noreng ni kata oleh. Adab ini kekuaku Allah Ta'ala bakal bentuk do orang sing ngerampasan di orang lain bodoh sing ngalak tanah bodoh sing ngalak harta. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu man zalama minal ardi syai'an tawaqahu min 70 ardin. Barang siapa yang mengambil sedikit harta dengan cara yang zalim, man zalama minal ardi syai'an, mengambil sedikit daripada tanah, daripada bumi dengan cara kezaliman, ngalak dinoreng sebenehan. Tawaqahu min 70 ardina, maka kuaku tining Allah Subhanahu wa taala bakal bumene kayak kalongakin sepetong bume, petong lapis, kalongaki do orang sing ngalak dunya noreng. Sekela bentek kene ngejual karo ning setengah meter semeter, tek kene ngejual mun karo setengah meter. Sekelan dukelan. Tek kene jual, tek kene kebebangunan. Tapi mula bengal ngalak dinoreng kelawan cara zalim, kelawan cara ngane ngajeb nikah, ngerampas dinoreng. Kuaku tining Gusti Allah ning hari kiamat, bumene petong bumene ka kalau ngaki doreng sing ngalak dunya noreng lain. Hasil rampasan. Mungkin saya pas ngerampas ini kenyaman tok, ngakan pesine pajak. Ya sampai setia undang-undang tak bengal perampasan aset tak bengal. Jering sak gebe undang-undang je takok rampaski ya Pak. Mondin rakyat rampas, nama teh rampas. Ada erat suara tak rampas. Tak usah pasal lek rampas kade. Engki makin nyaman ban kinangan jong, nyaman jong. Kelempo benak. Anak kota emekte ben. Ngalak dinoreng. Burahat je berat ni ketusan sampean. Ngalak dinoreng ni. Makana empon cenyak banyak amal Pak. Cenyak banyak amal. Tau sa tahajud ben malam, tau satu duha ben hari mun sampean tak mampu. Kor situng jaga cek ngalaan din oreng. Cek ngerampasan din oreng. Masih mati lem Ka'bah sampean. Mati asujud, mati lem Ka'bah. Mati dalam jihad fi sabilillah. Mati dalam peperangan bi orang kafir. Keng mati dalam kepada zalim ka orang. Sulit masuk surga menika. Engki hanya mengalak di noreng ni ka sulit ampunan urusan bi orang benika mabniun alal musyahah tetapaki bahwa urusan bi orang benika sulit mun urusan bi Gusti Allah mabniun alal musamahah syukurlah atau betong kue sapa ora tusan tapi berkaitan bi orang ni tak bisa hartana orang nama baik ka orang kehormatna orang derena orang saya pagili saya pecap-cap teka secap-cap ngalak di noreng teka serupiah ampun pencemaran nama baik kehormatan orang ni kecukan beneka roning tunya beda pasal kenapa larang tini Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dalam hadis lain, man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqih khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i ardin. Seran orang mengambil, barang siapa yang mengambil tanah sedikit saja yang dengan cara mengambilnya tidak cara yang benar, ngalahan orang kelaban cara batil, kelaban cara saya tak bener, khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardin, maka kelak dia akan ditanamkan ke dalam tanah tersebut pada hari kiamat hingga 7 lapis bumi. Pendem yon cepaki bi Gusti Allah, selamaki bi Gusti Allah sampai petong lapis bumi. Berat ngalak di noreng beneka. Sangku pangeran lupa. Selak ngalan di noreng, selak nyalaan ka orang, selak ngalan di noreng, sebab nyubaki orang. Sangku Gusti Allah lupa, tak lupa. Bodoh kapi catatan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yuakhiruhum liyawmin taskhasu fihi al-absar muhti'ina mughni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah Ta'ala akan lupa dengan apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Wala tahsabanna, cek sekali-kali ngerah sambian bahwa Allah Ta'ala dia lupa dari apa saya perbuat benar orang-orang yang zalim, rampas di noreng, mateen orang, ya, menghancurkan nama baik orang, kehormatan orang. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tangguh kepada mereka. Elor-olor bi Gusti Allah. Pak akhir tineng Gusti Allah adapah. Sampai di hari yang pada waktunya mata akan terbelalak. Waku ning are panikah mata-mata bakal mencelak kabeh, Pak. Ada sakit derita aku. Saat nikah mata nikah pada grimesen, pada takok, mencelak kabeh takok. Muhti'i ru'usihim, mata-mata saat nikah cetak-cetak tepak nikah iki panika mughni'i ru'usihim, mereka mengangkat, mereka datang bergegas-gegas dengan mengangkat kepala mereka. Muhti'in mughni'i ru'usihim, sedangkan mata mereka tidak berkedip dan hati mereka dalam keadaan dalam keadaan kosong. Matana tak ketup, madonga tak ketup duri takon karena bi pangeran patau kabi. Mata-mata manusia tertuju ke situng tempat yang mereka hari di mana ditampakkan perbuatan amal kalau bermanci dengan selak ngalan di noreng. Makin ngebai pengacara lah, lopot lah pengacara. Nah saya belajar. Penter bersilat lidah bener orang tok tukang silat masih cila bersak silat kia bersilat lidah alat bersilat lidah lah tahu dak dinoreng padahal benehan tapi aban siap tadi pengacara nak membantu dengan beri hukum-hukum sene bene waktu boleh-boleh sene bene kah jak sompaan ya neka ngalak dinoreng kelaban asompa neka ngini kamponan belis nak waku. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu manik tata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi, barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan cara bersumpah bungal asumpah terongala dinoreng nika faqad aujaballahu lahun nar, maka benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan baginya masuk ke dalam neraka. Wajib hukum orang yang masuk ke dalam neraka. Wa harrama alaihil jannah, ben haram hukum orang yang masuk surga. Wajib masuk neraka, haram masuk surga. Tak sumbun, Pak. Sahabat matur faqala lahu rajulun, seseorang bertanya kepada Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, bagaimana dengan harta yang sedikit, dengan sesuatu barang yang diambil sedikit, barang remeh ya Rasulullah, benih barang seberharga, benih miliaran, benih ratusan juta, benih tanah sak hektaran, syai'an yasiran, harta sesekonik sekala
Ketipun menapa? Qala, maka jawab Kanjeng Nabi, wa in qadiban min arakin, walaupun tongkat sederi kaju. Kalak ben kake tongkat sederi kaju, kuaku bedebelis ne kuaku ning akhiratnya. Ngalak kancing alabeng. Kaju biasa, jangan ngalak kek congken gigi berhisapan kok. Wa in qadiban min arakin, walaupun apa? Walaupun meskipun hanya sebatang kayu arak, kaju siwek kene. Tetapi peneka hanya mah ngalak andin orang, maka peneka pasti pagi bakal beda tanggung jawaban, bakal beda hisaban pagi dengan ajunan Allah Subhanahu wa taala. La ya'khudhu ahadukum 'asa akhihi la'iban aw jadan, faman akhadha 'asa akhihi falyaruddaha ilaih. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudh ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengambil tongkat saudaranya. Ngalak tongkat, kaju diri pereng tongkat nih kan. La'iban, mengambilnya dengan cara main-main, aujadan, atau mengambil dengan cara serius, agaja yerep king agaja niatah tetap aja pembeli. Faman akhadha 'asa akhihi falyaruddaha ilaih, dan barang siapa yang mengambil tongkat daripada saudaranya dengan cara main-main, berpura-pura, agaja, aujadan, atau serius ngambil tina yerep apa kok sandal yerep madalan, kacamata yerep madalan, agaja walaupun niat la'iban, niat agaja, niat mainan, wajib beli aujadan, tusan kanya mengambil di noreng bener. Tadi cek sampai ngalah di noreng. Didik anak-anak ni kemuliki kene patakok ngalah ndin oreng. Muliki kene le didik bareng sini bener bi baba. Maka tuli atau pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pagi neng hari kiamat, neng hari tuntutan, dunia sampean tak pajulah. Hartana sampean tak baju, dunyana tak baju, belia tanah tak gelem, belia pese tak gelem, soro mencaci maki kehormatan tak gelem. Maju setimun melis ben kan tomane pesuen bingko lambe, setiap pesuen tak gelem melis nggak nikah. Pese neban bernengan ko belia tak gelem, belia pese, karena saat nikah pun tak butuh apa-apa, tak butuh. Dekat PC tak butuh, dekat tanah tak butuh, dekat kehormatan pun. Yang kita pas nggak ni ke keadaan nah, akhirnya serain kelebihan amal-amal bagus, hajin, umron, sodakon, bejeng, pasan, ngajin, etat-petat kepi waku. Karena aben, ampun andi ngane ngaja ada orang lah, lain ngalak di noreng bengal asumpah. Man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Jangan Kanjeng Nabi, sapan orang andi ngane ngaja ka orang, baik dari nama baik atau dari sesuatu harta, sendin orang kela tuli minta halal lah, setia tuli minta halal. Jangan Kanjeng Nabi, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum dinar sampian, dirham sampian, rupiah nah, dolar real lah, mempong ki baju tuli gente, mempong kita baju, niki mula tak baju, neng akhirat mula tak baju pun dolar, dinar, dirham tak baju. In kana lahu amalun saleh ukhidha minhu biqadri madlamati, mun pacet andi amal sebagus, maka ekalak bi Gusti Allah amal bagus tergantung sebelum penyalan ka orang ngani ngajin ka orang. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih, mun tandi kebagusan sekali, kecuban orang sik rasane, kecuban orang sik salah, kecuban orang sik zalimin kala, kalak kecuban pasti bagi ka kula ben panjenengan. Gara-gara napa? Zalim ngalak hartan orang lah. Terus apa sih mau memberikan napa orang beneka mak tele ngalak dinoreng nih, de cara apa cepon nggak nikah pun siksa nah.
Harua ngerampas, harulen ngerampas, harulen din ngalak dinoreng, ruang aku dinoreng, la ilaha illallah. Ya, tak sekone ini kah? Banyak ngak nikah. Bengal ngalak dinoreng. Nah, nikah bab sumpah palsu. Ya, haram hukum orang sumpah palsu. Bengal sumpah wajib genten kalaban apa setelah hari. Apa hari? Apa sebulan Ramadan bijeng aja. Nikah sebagai tebusan yang dunia nikah. Durung ning akhirat nikah. Mangkan cak bayi ngebayi nyaman Gusti Allah. Cak kui ngakui nyama aku Gusti Allah. Sumpah dengan cara palsu, maka kuaku Allah Ta'ala bakal bentuh do orang menikah. Tak ridho do orang menikah alias pasti orang itu orang secelaka. Na'udzubillah. Termoga itu ilmu semanfaat. Termoga jauhin dari perbuatan-perbuatan ngerampas hak orang, ngalak din orang. Iki sekecil apapun bebeli Pak, jadus todus. Jadus todus setoman nginjem todi, toman nginjem celore, nginjem obeng, syai'an saghiran, syai'an saghiratan. Sesuatu benda sekuni bentak bernilai tak berharga, tapi ini kadang-kadang sinya berbagi orang ini kata santet kuaku ning akhirat nyantet abret bet kuaku. Semakin banyak ka orang salah nih semakin abid nih ke prosesnya, semakin sampian tandi tanggungan ke orang amal saya biasa tapi tandi sangkutan bi orang lancar nih daripada sebenarnya amal orang kayak petat petat malah genjer nih petat kalak saya ngalak saya penta rua penta saya yena saya cacat penta orang saya kalak dunya nah penta orang saya pesuen penta walhasil madlamatun. Maka adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman pendek adalah kepetangan pagi nengare kiamat. Jalannya lah ka orang usaha aki nikah ongguan pecek serius sembian nikah cek sampai kalangka ada di noreng, cek sampai lak ngalaan di noreng. Naudzubillah. Mulai bengal ngalak di noreng, ngerampas di noreng, sumpah dengan sumpah palsu, sobung pun nikah sobung. Wah ada nilai kapi ilmun nah amal lah ada prei Allah Ta'ala pasti bentuh doreng nikah tak bernilai bagi hanya demi napa sekelan dukelan saya jual teh kening saya kebe bangunan dia tak mungkin sedengun karo sekelan tapi ini kesemaraki Allah Ta'ala bentuh. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Termo kepada selamat jangan di noreng paham iki je pas ngerampasan dia tuli pebeli mumpung makin ki paju pesen sampian mau lepak ki letak paju tunyan nah bagi ruan aset bagi tanah nah sabun tegel tak baju lah pun ada nilai dinar bi dirham bernilai nih kan engki ngaji nih sampian nih bernilai saya sangkaro iri bernilai ku mun seti ya tak ada wah soro aja rempian uruna nompa macamnya banyak 2 bulan bayi ya paling ngaji nih seminggu. Umpama saya parkir di sekening 20.000 ya beli legena aja gak beli. Masya Allah kimakin tak padang gencerna berjamaah gencerna ngaji gencerna sholawat gencerna zikir ya gencerna sodako genceran saya bagus nih gak pacet kuaku teman wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah waku bakal balas bi Gusti Allah ganjaran pendekan ning arek ya faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Saban orang yang jauh dari api neraka masuk ke surga faqad faz yiri orang yang bejo la taek takaek lah la lolos dari neraka pon lek masuk ke surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya kenikmatan sesaat. Hanya demi sesaat nih ngerampas di noreng. Kenikmatan yang hanya sesaat, makanan senikmat hanya ning setengah kelan dia teu ngerampas di noreng ala di noreng. Lah. Noreng seberes akalah tak bakal morob dunya nah
saya sementara saya sekejap nikah para kulaban akhirat saya abadi saya kekal selama-lamanya ya karena bodoh negela akhirnya tak takok ke Gusti Allah tak takok de are kiamat tak takok ini kasih matako iman baca Pak sampean bengal ngalak di orang nikah gen ngalak je tak ada iman orang je lah gen ngalak bae le bengal ngalak nih berarti sampean pun meragukan dak bedana siksaan ku ning akhirat kan orang pun le bengal ngalakonen zalim ka orang ngalak di orang kelaben dengan cara batil kala waliyadzubillah termuka pada selamat ini jadi sekali lagi seandi tanggungan apa bae sampian toman merosak kehormatan orang tuli minta sepora halalah karena kekuaku tetap beda hisap pernah aroba kehormatan searoba harta benda kekayaan tuli minta halalah mun sampian tak mampu membeli istihlal minta halal mun sampian mungkin pada kaki beda orang setoman pancor nama baik keban kehormatna istirda tuli minta ridha tuli minta halal mula mati orang sik salah orang sik mati sik salah minta ki sepora ke Gusti Allah mapola kalaben cara ngak nikah sampean ku ke sepora ki bi orang kemungkinan keng tak pasti penikah harus minta halal selama kau di ning dunya Kitabul Masaqah wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين فهذه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض مغاربها بر وبرها
خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عكاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلبي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشاذلي ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني والإمام زين الدين المالبري قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الأبارس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر واخي طاهر المثمن كمشن بن بلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن سلام بشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصوله مبرم مقدم ذن عبد الرحمن السقا أولاد عمر مضر وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي بن وحبيب محمد الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة توبوتي والحبيب عبد الحداد سانين والحبيب حسن بارون والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عالم السقا والسقا قبوناقوم والحبيب هادي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سسقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه ملان والحبيب صالح صحيح تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار والحبيب أحمد بن صالح الهدار ثم لرحيكي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكجي هاشم رافي وزوجته خصوصا صاحب الحول بهيي نور سالم بركة وأصول مفهوم ثم إلى روحك هجي هاشم رافي وزوجته كي معروف عارفي كي عبد الله مسلم وزوجته كي عبد الحليم جاسم وأصول مفهوم ثم إلى روح الجد عبد الله الجد مزينة الجد برهانة والجد مثنى وأصول مفهوم ثم إلى روح الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله الوالد مريم ووصول مفرم ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة والنظر والشام بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر المحن والمحن وفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء به وبسلفنا الصالحون أن الله يعطي كل سائل منا منكم سؤله ومأمول على ما يرضي الله ورسوله وهب لنا كل خير وعمل الخير ويمن علينا بكمال محبة بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة وإياك نستعين